Evo me u klinici Fizionova, u koju sam prvi put došla po preporuci, a svaki sledeći put zato što sam im ukazala svoje veliko i bezgranično poverenje. Prvi put sam došla zbog problema sa rukom, sa ramenom i tako dalje, da ne objašnjavam, koje je sada rešeno apsolutno, jer više sa rukom nemam problema, a sada imam neke probleme sa kolenima. Naravno da sam pravo došla u Fizionovu i posle par terapija već mi je bolje, ostalo još malo. Dakle, ja toplo preporučujem ove ljude ovde, ove velike stručnjake koji su fantastični stručnjaci, a osim toga su divni ljudi i ovde se osjećam kao kod kuće. Vidim da se i drugi pacijenti tako osjećaju i verujte mi, ako imate neke probleme, prvo dođite u Fizionovu.